Yes, reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene datkundwa n'Imana uri hose mbona ikumpera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro n'ubundi dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turi ku igenekerezo ry'itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ni imirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'irimbuka cyane cyane kuri uyu mutwe wa 23 nk'uko bimwe mu bitangazamakuru yabyandika ndetse n'ibivuga bigarukaho. Ni imirwano yongeye kugaragara mu bice bitandukanye byegereye umujyi wa Goma. Ni ibitero bikomeye byongeye kugaragara ndetse benshi bati iyi mirwano kugira ngo izarangire bizagorana. Ni nyuma y'uko kakanya hongeye kugaragara imbohe za M23 zafatiwe mu mujyi rwagati. FARDC yongeye kwerekana imbaraga zihambaye ku rugamba ndetse aka kanya ishusho y'imirwano ikaba yabaze kuba ishusho iteye ubwoba. Byatumye negera mugenzi wanjye ku murongo wa telefone kugira ngo ambwire mu by'ukuri ishusho aka kanya ihari mu mujyi wa Goma nyuma y'uko drone zikomeye ziri gukoreshwa ndetse zikibasira bikomeye inyubako zirimo abayobozi ba M23. Ndagira ngo bwana munyamakuru mbwire mu by'ukuri Goma haramutse iki? Ese muri aka kanya mu by'ukuri nyuma yo kubona ibitero bikomeye haba hagiye gukorwa iki kugira ngo amahoro umutekano bigaruke, dore ko abantu benshi batinye bati drone za FARDC zongeye kugaragaza imbaraga zihambaye kuri uru rugamba, benshi bavuga ko M23 iri guhura n'uva gusenya. Ndagira ngo ushyire umucyo kuri ibi bibazo bivugwa ko ingabo z'umutwe wa M23 zongeye gusa naho zihura n'akaga gakomeye mu bice bitandukanye byegereye ubutaka bw'u Rwanda. Mu by'ukuri aka kanya mu mujyi wa Goma byifashe biti? Yego bwana munyamakuru, mu mujyi wa Goma hongeye kuramuka imirwano simusiga, kuko muri aka kanya turi kuvugana mu mujyi wa Goma ibitero byo hari kumvikana urusaku rw'imbunda ndetse n'intoya. Ngira ngo imirwano bwana munyamakuru yatangiye saa 10 za mu gitondo, ngira ngo no ku ijoro ryashize imirwano yari ikomeje ku kibuga cy'indege. Ngira ngo ibikoresho bikomeje gutwikwa ku ruhande rwa M23 kuko muri kano kanya ibizindutse bwana munyamakuru nuko ibitero byari bigiye kugabwa mu birindiro bya FARDC. Za drone zindeba kure, za drone zisigaye zineka aho abayobozi ba M23 bari hose, zakomeje akazi katoroshye. Rero zaje gufata mbushi bwana munyamakuru ingabo za M23. ubu ngubu tuvugana muri aka kanya ndi ahamaze kubera igitero simusiga cy'ingabo za leta zigabye igitero ku mutwe wa M23 wari werekeje ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ahari kubera imirwano. Ngira ngo bwana munyamakuru muri aka kanya ingabo za M23 hamaze guturitswa imodoka zigera mu 8 zitwaye abasirikare b'ingabo za M23. ubu ngubu tuvugana ngira ngo amavideo nayafashe ngiye kuyakoherereza uce uyereka abantu badukurikiye. Ngira ngo muri kano kanya imirambo ni myinshi ku ruhande rwa M23 ndetse hari kugaragara ubwicanyi budasanzwe buri gukorwa n'izi ndege, kuko noneho kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuga ko zimanukiye mu bitero byo gukura uno mutwe wa M23 ndetse na twirwano mu bice bigenzurwa n'izi ngabo. Bwana munyamakuru, ngira ngo operasiyo zirwera mu mujyi wa Goma. Ngira ngo murabizi neza ko ibitero shuma byagiye bigabwa cyane cyane ahakekwa ko General Sultan Makenga yaba ari bikomeje kugenda byisukiranya. Ngira ngo uyu mugabo nakomeje guhigwa bukware nyuma y'uko wiri Ngoma ahuye n'ibibazo bitoroshye. Ngira ngo no muri iki gitondo rero bwana munyamakuru hari indi nzu yari iri gukorerwamo inama nanone n'abayobozi b'ingabo za M23. ngira ngo iyi drone muri aka kanya tuvugana n'ubu ngubu iyo nzu ndayitegeye iri kuzimwa cyane cyane n'ingabo za M23, kuko ingabo za leta zohereje indege za drone ndetse zimaze kuba ziratwika bikomeye. Ngira ngo haguyemo abasirikare bo ku ruhande rwa M23. ubwo twavuganaga n'umuvugizi wabo imbona nk'uwo batubwiye ko abasirikare bagera muri 62 bamaze kuhasiga ubuzima muri iki gitero kizindutse. ngira ngo rero ibi yari operasiyo bari gupanga yo kuba bakura ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro ku kibuga cy'indege, kuko mu nkengero zaho hari kumvikana imbunda nini ndetse n'intoya, kandi ibyo byose bikaba biri gukorwa n'ingabo za FARDC. urumva ko yaba mu kirere, ku butaka ndetse n'ahandi bwana munyamakuru bikomeje kugenda bihindura isura. noneho muri iki gitondo muri uyu muhanda wa Goma Rubavu bwana munyamakuru ari kugaragara abaturage benshi
bakomeje guhunga runo rugamba. ubu ngubu nuko binsabye kubitarura kugira ngo mbone uko nkugeza update ziri kubera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ingabo za M23 ndetse n'abaturage bivanze. ndakubwiza ukuri ko ingabo za M23 bikomeje kugenda bigorana, kuko ingabo za leta zikomeje kugenda zibakoramo zibababaza, kuko muri aka kanya ingabo za M23 zikomeje guhunga urugamba ni nyinshi, kuko muri aka kanya gatambutse saa 12 za mu gitondo bwana munyamakuru, ingabo za leta ziduciyeho zitwaye ibikoresho, harimo ibifaru ndetse n'ibindi bikoresho birimo imbunda ntoya ndetse n'inini. zafashwe rero ngira ngo ingabo z'abarundi bakomeje akazi katoroshye mu nkengero y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. rero izi ntwaro baziducishijeho bazijyana cyane cyane aho ingabo za FARDC zikambitse. ngira ngo rero bwana munyamakuru wakwibaza ngo ishusho y'abaturage bo baratangaza iki nyuma y'ibi byose. ngira ngo iyi mirwano bwana munyamakuru habaye guhera ku isaa za nimugoroba haje kugaragara agashya kadasanzwe. abaturage baje guhunga ndetse bava mu byabo ari benshi muri uyu mugoroba, n'abandi rero bakaba bazindutse bahunga kuko bamaze kubona ko ingabo za M23 ziri hose hari kugenda haraswa. kandi izi drone n'ubundi akazi zikomeje gukora bwana munyamakuru, noneho zikomeje gukora operasiyo zikomeye kuko bari kwibanda mu duce ingabo za M23 zirimo, kurusha uko mu minsi yatambutse wasangaga barimbura karitsiye cyangwa se barasa mu baturage. ubu ngubu izi drone kubera ikoranabuhanga zikoranywe, kuko n'ubungubu bwana munyamakuru ziratambitse mu kirere, ndimo ndazireba zerekeje cyane cyane hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga ya Goma. ngira ngo ingabo za M23 nubwo zikomeje kwigamba kurimbura zino drone, bikomeje kugorana kuko ingabo za M23 nta nimwe zirafatisha, ahubwo izo bagerageje kuzamura. ngira ngo naguhaye amavideo n'andi amafoto agaragaza indege zo ku ruhande rwa M23 za drone zisanzwe zagabwiye ibitero n'ingabo za FARDC. ariko muri aka kanya izi drone bwana munyamakuru zifite ikoranabuhanga, ziri kugaba ibitero ahantu hari ingabo za leta. abantu benshi rero bari kwibaza bwana munyamakuru ko izi drone ngo ziri gukurikira imirongo y'itumanaho ndetse n'ibindi bikoresho biri byifashishwa muri runo rugamba, ngo bakamenya aho ingabo za M23 ziri ndetse n'ahari abayobozi. bwana munyamakuru ukuri ngo waye ko nuko izi ndege ziri koherezwa bitewe n'abagambanyi binjiye mu mutwe wa M23. ngira ngo nk'uko nakomeje kugenda mbigarukaho, hari abasirikare benshi bagiye bishyikiriza umutwe wa M23 ugafataga umujyi wa Goma ndetse ugafata no mu mujyi wa Uvira. hari abasirikare benshi ba FARDC bibyitso Félix Antoine Tshisekedi yabatsinze by'umutwe, yohereza ingabo ze nyinshi gufatanya n'ingabo za M23. ariko muri aka kanya akaba aribyo bikomeje kugenda bibagaruka, kugira ngo hafashwe bwana munyamakuru amajwi y'abasirikare bo ku ruhande rwa M23 bavuye ku ruhande rwa FARDC bari mu gutanga amakuru y'aho General Sultani Makenga ndetse na Wiringoma baherereye. ngira ngo rero niyo mpamvu mwabonye ambushi yabaye ndetse ni drone yakoze akazi katoroshye ko kurasa Wiringoma no gushegesha ingabo za M23. iki gitero rero bwana munyamakuru cyari kigamije kuba cyahitana Sultani Makenga ndetse na Wiringoma. biza guhuza uyu mugabo asohotse cyangwa se yavuye muri ino nyubako, kuko iyi ndege yaje kugaba ibitero uyu mugabo yamaze kuba yasohokamo hano, ndetse yasohokanye bwana munyamakuru n'abagabo babiri, harimo umushoferi wari umutwaye ndetse n'undi wari umurinze. abo bose rero akaba ari bamwe mu byitso by'ingabo za FARDC, akaba aribo batunze agatoki ku nyubako muri santere hari mu gukorerwa operasiyo, ukuntu bagaba ibitero ku ngabo z'u Burundi ndetse n'iza Tanzania ziri kugenzura cyane cyane ahari amabuye y'agaciro, kuko ingabo za M23 ziri inyuma yabo. rero operasiyo rero bwana munyamakuru, ngira ngo mwagiye mubibona mu itangazamakuru bigiye bitandukanye hafi y'umujyi wa Goma, cyane cyane mu mujyi wa Goma, kuko niho abo bagabo bose batuye, yaba Sultani Makenga, yaba Colonel Nanga ndetse n'umuyobozi wa M23.
bose batuye mu mujyi wa Goma. Rero akaba ariyo mpamvu ibi bitero shuma n'ubundi byatangiye mu mujyi wa Goma. Ibintu abantu benshi barimo kugenda bayobya abantu bavuga bati izi ndege ziri gukorana n'itumanaho, FARDC yazanye uburyo ki mu mirwanire. Ikiriho ni uko ingabo za M23 zatsinzwe igitego cy'umutwe ubwo bafataga ingabo za FARDC bakaziyungaho, cyangwa se abakomeje kugenda bamanika amaboko bakavuga ko baje ku ruhande rwabo. Icyo ngicyo ni ikigaragaza ko Felix Antoine Tshisekedi n'ubundi urugamba amaze kuba yarugeza ku ndunduro, kuko ubu ngubu tuvugana umutwe wa M23 nta gace na kamwe urimo gufata, kuko n'aka kanya ndimo ndabareba bari guhunga urugamba ndetse bakomeje kongera mu misozi ya kure, kuko abari gupfa ni benshi. Ingabo za M23 bwana munyamakuru ugiye kubabara ukavuga ngo umubare ikigereranyo cy'abamaze gupfira hano mu mujyi wa Goma uturutse saa 11 za mu gitondo, bwana munyamakuru byagorana, kuko abasirikare ndi kubareba ni benshi mu muhanda twagiye ducaho, cyane cyane n'ahabereye ambusha amakamyo 3 yamaze kuraswa na drone, ndetse n'ingabo z'u Burundi ku mbunda nini, cyane cyane bakoresheje imodoka zifite imbunda zirasa kure. Ibi rero n'ubundi bikaba bikomeje gushegesha ingabo za M23. Gusa bwana munyamakuru ntabwo nava mu mujyi wa Goma ntababwiye impungenge z'abanyarwanda benshi batuye hafi y'umujyi wa Goma, ngira ngo naje kuvugana bwana munyamakuru n'umugenzi wanjye uherereye hafi y'umupaka wa Rubavu. Bwana munyamakuru yambwiye ko ubwoba ari bwinshi, ndetse hafi y'umupaka neza amasaso ari gukoreshwa cyane cyane ku mbunda nini ziri gukoreshwa, ngira ngo hari gukoreshwa imodoka z'intambara zesitayeho ibisasu biremereye, cyane cyane ngo amashusho nagiye nyakwereka ingabo z'u Burundi nizo ntwaro ziri gukoresha. Bari kurasa mu birindiro bya M23, ariko nanone abaturage bo ku mupaka wa Rubavu bwana munyamakuru bakaba bari gutakamba bavuga bati n'ubundi leta y'u Rwanda nifate iya mbere yongere igarure gahunda y'ubwirinzi, ndetse irebe ko yabloka bino bisasu bikomeje kugenda birasirwa hafi y'ikibuga cy'indege, kugira ngo muri aka kanya bari kurokorwa bwana munyamakuru kabivuge gutyo. No kuba ingabo za M23 ziri guhunga ziva hafi y'umujyi wa Goma cyane cyane, ndetse no ku kibuga cy'indege, ahangaha bakomeje kuharwanira ibyago byinshi byaba mu gihugu cy'u Rwanda, kuko bisasu biri kurenga bikagwa hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugira ngo rero bari kugenda bagaragara cyane cyane begera umupaka ni abaturage bakomeje guhunga runo rugamba, babuze uko baca mu mayira agiye atandukanye, kuko ubu ngubu tuvugana bwana munyamakuru twabonye tuhinjira, ndavuga mu mujyi wa Goma ku mugoroba washize, ariko kusohokamo ni ubwitange bukomeye umuntu aba yakoze kugira ngo agere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kusohokamo biragoye kuko ibisasu biri impande zose. Umuhanda rero uva muri Goma werekeza mu tundi duce bwana munyamakuru tugeze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harafunze, kuko ubu ngubu muri aka kanya hari kugaragara imodoka zizanye abasirikare ndetse n'ibitwaro bikomeje kugenda muri umuhanda wa Goma huza n'utundi duce bwana munyamakuru. Yego, abantu benshi baravuga bati hasigaye haraje sisiteme zitandukanye z'intambara, by'umwihariko ngo hakaza icyo twakwita drone, ngo ukoresheje telefone wese uri ku rugamba bivugwa ko ngo hasiga ubuzima, cyane cyane mu bice bituwe cyane byo mu mujyi wa Goma, aho ngo drone zisigaye zigenzura ufite icyombo cyangwa se ufite ibindi bikorwa remezo runaka birangira haguye. Ibi byo twavuga ko bigamije iki, cyangwa se hari bukorwa iki kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke ku butaka bwa Kongo? Yego bwana munyamakuru, ngira ngo drone zo zikomeje akazi katoroshye, kandi ngira ngo n'amavideo nagiye nkwereka aho zagiye zikata ndetse n'ibikorwa zirimo zirakora bwana munyamakuru ziri guhagurutswa hakoreshejwe ikoranabuhanga, n'ibyo rihambaye kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gukora akazi katoroshye. Rero bwana munyamakuru n'ubundi ziri guhaguruka, n'ubundi amakuru bayafite 5 kuri 5
kuko bwana munyamakuru ari ibyo ngibyo ngira ngo ingabo za M23 zahashirira, kuko ngubu muri aka kanya Sultan Makenga uri guhigwa ntakiba mu rugo rwe, bakabaye barakurikiye telefone bakareba agace aherereyemo, ahubwo ingabo za M23 zirimo abagambanyi batoroshye, ndetse bikaba ari nabyo biri gutuma batsindwa runo rugamba umunota ku munota, kuko bwana munyamakuru ari ku murongo wa telefone, kuko bakabaye bakurikirana General Sultan Makenga, kuko nawe ari mu bantu bakomeje kumotiva abasirikare be, kuko bakabaye baracitse intege bararetse kurwana. Ahubwo uduce bari kugenda berekezamo abayobozi b'ingabo za M23, kuko n'ubu muri iki gitondo muri icyo gitero ngira ngo wari uyoboye batayo yaje kuhasiga ubuzima, n'inkomere nyinshi zakomeje kugenda zigaragara hafi y'ikibuga cy'indege. Urumva ko muri aka kanya n'umuriro uracyari kwaka bwana munyamakuru, nk'uko nakomeje kubivuga. Rero M23 haje drone zitaraswa, reka mvuge gutyo, ziri antibare drone ziri kuraswa n'ingabo za M23, ariko ntizihanure, ahubwo ugasanga izi ndege ziri gukora akazi katoroshye. N'ibyo koranabuhanga ririho, ndetse bari guhaguruka bo bafite amakuru yeruye, ndetse na sinyari y'abasirikare bo ku ruhande rwa M23 bavuye muri FARDC bakomeje kuba abagambanyi batoroshye, kuko ni nabo bakomeje gutungira agatake ingabo za FARDC, bagakoresha ikoranabuhanga bagatanga sinyari, ahubwo nimero iri kuvugana no ku ruhande rwa FARDC niyo iri kuyobora izi drone zikaza mu duce bagiye bagaragaza haruguru, kuko ari ibyo ngibyo bwana munyamakuru, bakurikiye umurongo wa telefone w'icyombo kiri kuvuga ndetse n'ucanye telefone, bakabaye barafashe Sultan Makenga, kuko n'umwe mu bantu bari kuyobora runo rugamba, nubwo bakomeje kugenda bagaragaraho ibitero bimuhusha, kuko ngira ngo murabizi neza ibitero byakomeje kugenda bigaragara mu mujyi wa Goma byari bigamije kuba byarimbura Colonel Nanga ndetse na Sultan Makenga, kuko ngubu inzu zabo zo zamaze kubitonga, uko zamaze kuraswa n'ingabo za FARDC bifashishijwe zino ndege. Muri aka kanya rero bwana munyamakuru, amakuru ari gutangwa n'ingabo zigiye zitandukanye ku ruhande rwa leta, n'ubundi n'abakomeje gukora akazi katoroshye. Yego, hari update zitari nyinshi cyane zagaragazaga ko umujyi wa Goma wagoswe mu buryo bukomeye n'ingabo za leta. Wenda tugana no ku musozo dusaba n'abantu gukanda sabone bakibuka n'akazogera ka mbere ndetse na like, nyaboneka byibura tugire like 500 muramukoze igikorwa cy'abantu bakuru kandi na share nyinshi, ndabakunda kandi muramukoze ikintu kizima. Aka kanya twavuga ko umujyi wa Goma ibikomeje kuhabera bishobora gutanga ubuhe butumwa FARDC, kuko bivugwa ko yaba yagose umujyi wa Goma, byaba ariko kuri? Yego bwana munyamakuru, kuko muri aka kanya ahantu muherereye ni hafi y'ikibuga cy'indege, hari kubera imirwano. Ndimo ndareba hari kubera imirwano, kuko ingabo za M23 zikomeje guhunga urugamba nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Rero bwana munyamakuru, muri kano kanya ingabo za M23 zikomeje guhunga runo rugamba, n'ubundi imirwano iri kuhabera, n'ubundi bigusiga zino ngabo zitaye ibikoresho, ndetse ngira ngo murabizi neza ko nta gace n'aka na kamwe bari bisakiye cyangwa se bari bafata, nubwo umuvugizi wabo bwana munyamakuru yongeye gutangaza ko ngo indege za drone ngo bakomeje kuzivuna, ndetse ko ingabo za M23 nta kizabaca intege. Ibyo ngibyo bwana munyamakuru, ngewe nk'umuntu uhibereye ndabona izo ngabo za M23 zatsinzwe urugamba, kuko bakomeje gukurwa mu duce, kuko ngubu tuvugana ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kiragoswe, kigoswe n'ingabo za FARDC Burundi ndetse n'abacancuro. Ngira ngo abacancuro hano nabo urabizi neza ko bafite amateka akomeye, ubwo bafatwaga ngira ngo uno mujyi bwana munyamakuru bagiye bafatirwamo, ngira ngo murabizi ko benshi bagiye baca ku gihugu cy'u Rwanda bajya mu bihugu byabo. Muri aka kanya rero abacancuro baje bafite ubuhanga budasanzwe, ndetse nabo bari mu bantu bakomeje kugenda batungwaho agatoki ko aribo bakomeje kugenda bakora operasiyo zigiye zitandukanye ziri gutuma hapfa abajenerali benshi ku ruhande rwa M23, kuko ubu ngubu negereye hafi y'urugo rwa General Sultan Makenga bwana munyamakuru,
rwamaze kuraswa. ubu ngubu we ngira ngo murabizi neza ko umuryango we hamwe na Colonel Nanga bamaze kuba bohereza abaturage cyane cyane ndavuga abasivili harimo abakozi babo ndetse n'abadamu n'abana babo, bamaze kuba rero imiryango yabo bayikura hano mu mujyi wa Goma, kuko muri aka kanya basumbirijwe ndetse na n'ubu bamaze kuba baburirwa irengero. ngira ngo mu bitero ku mugoroba byagabwe cyane cyane hano mu mujyi wa Goma hafi y'ikibuga cy'indege byari bigamije kurimbura uno mugabo, nubwo Imana yakinze ukuboko bwana munyamakuru. niwe ibitero byari bigabweho biza guhuza rero no kuba bishe izindi ngabo atarimo. ngira ngo we na Colonel Nanga rero bakaba bakomeje guhigwa bukware, ahantu bari gutunga agatoki ko bahari indege za drone ziri kuhita zasesekara. ngira ngo n'aka kanya zari ziri gukata hafi y'umujyi wa Rubavu zigaruka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. urumva ko rero n'ubundi imirwano yo yasubukuye ndetse n'ubungubu imbonane ndetse n'intoya biri kumvikana bwana munyamakuru. yego, bisa naho rero ari ikoranabuhanga ridasanzwe n'ubundi riri kugaragara mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma. ndagushimiye bwana munyamakuru, ndetse uze gusubira mu bindi bikomeje kuvugwa, cyane ko igitero cya drone gihitanye abasirikare 3 harimo namwe mu bayobozi batandukanye ba M23. byose turagenda tubigarukaho, tugaruke n'ubundi ku mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo. ndagushimiye cyane. urakoze cyane bwana munyamakuru. yego, ndabakunda, mbifurije kugira ibihe byiza. update zacu ni mu minota iri imbere.